Hi, chances are you said okay today at least once. Саламатсызбы, сиз бүгүн okay деп бир жол болсо да айттыңыз болуш керек. We use okay all the time in our everyday lives. Күнүмдүк жашообузда okay деген сөздү дайыма колдонобуз. To say good, agreed, yes, even I don't understand if you tone your voice properly. Okay деген сөз жакшы, макул, ооба жада калса үнүңүздүн тонун туура айтсаңыз, мен түшүнбөдүм дегенди да билдирет. No wonder it became the most spoken word in the world. Балким ошон үчүн бул сөз дүйнөдө эң көп жолу айтылган сөз. In fact, you don't even have to speak English to use this word. Жада калса бул сөздү колдонуу үчүн англис тилин билүү да керек эмес. It became international and has been serving the world for quite a long time. Ал эл аралык болуп, көп убакыттан бери дүйнөгө кызмат кылып келет. So, what makes it so special and where does okay come from? Okay эмне үчүн ушундай өзгөчө жана ал каяктан чыккан? There are numerous speculations as to where the word comes from, but I'm going to concentrate on the most likely one. Сөз каяктан чыкканы жөнүндө спекуляциялар көп, бирок биз эң чындыкка жакынга токтолобуз. Okay originated as an abbreviation of oral correct, a jokey misspelling of all correct, which was current in the US in the 1830s. Okay деген сөз all correct, баары жакшы деген сөздүн тамашалап туура эмес жазылган oral correct вариантынын кыскартмасы. Ал 1830 жылдары АКШда чыккан. There are other fun historical details to the origin of okay. You can research that on your own if you're interested. Ал сөздүн пайда болушунун дагы башка кызыктуу тарыхый деталдары бар. Эгер сизге кызыктуу болсо, изилдеп көрсөңүз болот. I hope you liked this video. Please subscribe to our channel, share this video, and stay tuned to upcoming videos. Of course, as usual, I can't finish the video without advertising our courses on WhatsApp. You can check out more on edulab.kg. Бул видео сизге жакты деп үмүттөнөм. Биздин каналга жазылууңузду, бул видео менен бөлүшүүңүздү суранабыз жана келерки видеолорду көрүүгө чакырабыз. Албетте, адаттагыдай вотсап аркылуу англис тили курсубузду жарнамалабай бүтүрө албайм. Кененирээк edulab.kg сайтынан билсеңиздер болот.